cyane jambo mama wangu yatumeshika Yesu nashimesha maana ukijibuni mweza ngakoti yenu suko nasenga mugana nashe nimwe kiganza chima burya hariye tuyiba ko baravuga umemo n'icyo bako barivugisha udafisemo ibanga cyo kugira mwe mu gusuma ushobora gutanga jera cyangwa ndiko ngena kina gusoresha umuntu samutaye ntabwo kumbe waruga bima chatura dashite ahandi ngatiye datashe waranga ngo tugereze gatizeze n'iki ariko waruga bima chana ndinjira shita mukozi Imana yema kuvugisha yera kuzimana giye zarijanye batereka ngaho imbere akati ufite ubijana yicaye kwine jera nyereseka n'imirindaho baricara amana gushika kuri vete sidi kintu cyasugumye cyana kukabagera ngishika kuri bantebe Imana mu message y'indi moza kuririmbira ati ni washaka gucunga iyi kuririmbe go hari banga nabo bashaka kugira hari kintu nabo bashaka kugira ndabikora ubwo nawe kigana cy'Imana andiko navuga amajambo make kugira ngo sineze nagana kugira ngo ndatanga ibigira 10 uko bikwiye turibwa cyane Yesu nashimwe cyane jewe ibintu bigira 10 nawe suma ubwo kwetu nubwo nahagaze neza wamusire jana shaka kwabiga ngo atayaza atangira Imana ikandariha bi munyuma macakamba natoro buri ko ndigura Yesu nashimwe cyane wamusire amafaranga ariko marura andaraje batangira 10 buke misiri sinza wanagira mehembe bariko barakora dukoba muhira haji kintu cyuyaga kira motora mahese mu mabuye cyari kwitamo cyumba kumitwa Yesu we abari hanze bamaze ngo nibiki ndabaje gusikingi mubise mugamana nayo kuze gikuye ko cyumba cyana sutu ngani nyuma cyane kati iyo banatanze cyari kira 10 ayanje yaragi cyana bare kumati kugira ko hano mahera ko babwira kaniyo ndakita kitamfata y'amazi yaheza yeshira mu bwabo sisage yagi aho nabonye kiganza cy'Imana nabati gaho kutagira 10 birarinda amafaranga yiwawe hanyuma mvuge kucerekeye iziamveo bakohaye zo kubaka dimashi ya umungera tari ngaha dieme yawo yaravuze ati nibe yaragati abuse amafaranga ngaha bazega sino kugigenje nakuguzi kugira ngo nikora afisi sanga ngahamuzi bicara bitane hari amajambo yatuye ko narayake nabonye kazima munyuma yale atanga kugira Imana ko aya mafaranga ko natanze suko bisemeshi ariko hari umuntu afite amahera yanje yayani hari umuntu afite miliyoni 5 muga yari yaraze kuyama kandi barambe to mwesco naya soku jana kuti azoya matu jenda twazoya ndaza natali bahashi mungera shije ya kuvuga nyene ngo tuyeleze na nje ko mashira kanze mungera kabitanga biranga ndakomana tuti mu gitondo ntaha niyemeje kumugoroba baramsi unze ikora sinokugenda hapo cyane nako kambi cyane cyane yatanga cyane bahashi ndata dimanche wetu kwa mabahasha cyane mwima Imana ibahashi kugira amahera yanje yame cyane yizana